obljetnice naše gimnazije. Kroz ovaj program vodit će vas Ana Radišić i Velma Đomba, bivše učenice Prve Riječke. Na svijetu postoje dvije vrste cura. Ne crne i plave cure, nego dobre i loše cure. A mi smo još od malih nogu i od prvih dana vrtića jasno i glasno dobre cure. Mi smo bile one dobre curice koje su u vrtiću bez pogovora jele kej, ječmenu kašu. Kašu? Da. Ni kaša nije bila nešto. Meni je kej bio bolj, jer osim što izgleda kao truli list lopoča u nekoj baruštini, ujedno i smrdi poput mokrih čara. Ali mi smo to jeli jer ima djeca u Africi koja su gladna. Pa je to dviču za mam, jer tak, jer te pasi. Čim veće obiteljsko stablo, tim duramo. Ali nema veze, jer mi smo dobre cure. Mi smo bile one dobre curice sa zaleđenim smješkom na licu, dok 17. put pored bakina kuma, prastrina, susjedova punica štipaju maču za obraze ostavljajući slinavi tako. I kažu hvala kad treći Božić za redom od tete dobiju 5. par čara. Jer tetu se ne smiju vrijediti. Teta te voli ko zamjenska mama. Al teta, to što su čarape roze, ne znači nužno da su i lijepe. I to što sam voljela Fifi u prvom razredu osnovne, ne čini te čarape dobrom forom i u 6. Ali nema veze, jer mi smo dobre cure. Dobre cure koje klimaju glavom dok mama već tradicionalno trubi o tome kako su djeca bila bolja. Vrijednija, hrabrija, snalažljivija kad je ona bila mlada. Jer bi mama opet voljela biti mlada i voljela bi biti tvoja frendica. Dobre cure koje prešute mami da već odavno znaju ispeglati si majicu, ispeći palačinu, skuhati hrenovke. Kad mama kaže, osim to ja ću, jer mama ponekad samo voli biti mama. Ali nema veze. Mi smo dobre cure, koje ne vole dečke koji razbijaju čaše u kafićima jer samo pira nogu! Dobar dan svima. Drago mi je da se gledamo oči u oči, jer ono što ja radim na televiziji je slično, ali nije tako. Ovdje vidim ljude koji su u dvorani i moram priznati da za razliku od nedjelju bavim već u trenu. Ali obukao sam sretno odjelo od nedjelje, tako da neće biti problema. Da krenemo, dakle ja pozdravljam kao prvo sve goste, odnosno cijenjenu gošću. Na neki način ste mi uzeli malkice šlagvort, jer šta, ova predstava koja je bila tu izvedena o dobrim curama dala mi je zamisliti, pa sam tako i htio krenuti ovaj razgovor. Dakle, predsjednice, sjećajući se svojih dana ovdje u Riječkoj Hrvatskoj gimnaziji, jeste li bili dobra cura? Ja ću jednu malu indiskreciju napraviti, ja se nadam da se gospodin Jakov neće ljutiti, ali jeste li bili zaljubljeni ovdje u gimnaziji? I ako jeste, kako je to izgledalo? Kako ste stavljali do znanja svoje simpatiji ili čemu već da imate interes za njega? Hvala lijepa, prije svega dobar dan svima i sretan 390. rođendan. Mislim da je danas razgovaramo sasvim iskreno i bez zadrške, jel da neće nam to nikad zamjeriti. Dobro. Jesam li bila dobra cura? Pa jesam, evo, bila sam savjesna, baš sam malo prije imala tu čast da su mi donijeli imenike i moj prosjek ocjena bio je uglavnom 5,0, u trećem razredu iz nekog razloga sam imala 4,9, iz matematike sam imala 4. Zato nisam otišla s tem. Da, bila sam dobra cura, ali bila sam malo i vražića. Nije to ipak, pa i tako sam, ja mislim, da bi se ljudi složili. A supruga Jakova tada nisam poznavala jer je on prva 2 razreda bio u jednoj drugoj gimnaziji. Upoznali smo se tek u Zagrebu na studiju. Naravno da sam se zaljubljivala i tijekom osnovne i srednje škole, može moje to je toliko ljudski. A to sam dečkima davala do znanja prilično direktno. Znači vi ste se držali tradicionalne škole, neka on bi pristupi, otprilike je to tako. Ne, pa nije to bilo pravila. Ovisi ko je hrabri
hrabri u kojem trenutku. Ja sam uvijek bila za jednakost dečki i cura. To mi se sviđa, ja obožavam žene koje prvi prilaze. Da pitamo nešto slično, ja ću krenuti ovako, onime ko mi je bliže ovdje, pa da pitamo gospodina Komadinu, slično pitanje. Što pamtite iz tih dana, da ne budemo previše konvencionalni? Jeste li bili buntovnik kad ste išli u školu, recimo, sad kad sam postavio ovo pitanje predsjednici, naime šta, ja recimo iz srednje i osnovne škole najviše pamtim upravo ovakve stvari, zaljubljivanje, noću nespavanje zbog te osobe i slične stvari i pamtim neko buntovništvo koje mi se zadržalo do dan danas. Vi? Ja se sjećam da sam bio dosta sramežljiv. Što se sad ne bi moglo reći. Kad je nastupio taj klik karakter? Bolje rečeno, ajde, možda sam bio previše ozbiljan. Na kraju lijepo, ali neće, šalim se, evo, vama, gospođo predsjednice, završno vijeće. Eto, vječni skeptik, da. Pa evo, prije svega, ja još jednom svima čestitam 390. obljetnicu prve Riječke hrvatske gimnazije. Zahvaljujem ravnateljici na pozivu. Posebno mi je čast i zadovoljstvo, doista duboka čast biti pokroviteljicom ove proslave. Ja sam još i dan danas buntovnica i želim zahvaliti svim profesorima koji su ovdje u publici, nažalost zbog reflektora ih ne možemo dobro vidjeti, ali i svim onima koji danas nisu ovdje. Nezahvalno je navoditi imena, ali od voditelja nastave profesora Grčevića tada do profesorice Pečanić koja je bila i razrednica, profesor Mihajlović i svi ostali. Hvala vam puno što ste mi dopustili da u životu budem buntovnica. A vama, dragi učenici i učenici, dakle, samo je nebo granica. Parafrazirat ću jednu englesku poslovicu koja kaže: ciljaj na mjesec, čak i ako promašiš, završit ćeš među zvijezdama. Hvala vam. Hvala vam lijepo svima na pozornosti, nadam se da nismo bili predugi, sretna vam obljetnica, program se nastavlja dalje, vidimo se nekom drugom prigodom. Škole, naše prve riječke hrvatske gimnazije. Što je poželjeti za njezin 390. rođendan? Da bude besmrtna
da bude neuništiva kao živa hrvatska riječ. Da bude postojana kao zakon i logike. I da svoje 390-godišnje postojanje ne mora nikome dokazivati, kao ni matematika svoje aksiome. See this again. I'm sick and tired of everything. I wonder if this is the end. I just wanna run away. Repeat it over and over, forcing me to remember. I'm searching for a way out. I just wanna run away. I see no escape. I'm so crushed by this wave. Just to make it through, so goodbye, realize I can't survive or I'd be out of sight. Don't try to find me. je da prekinemo s dosadom u prirodnim predmetima i da učenicima ne bude dosadno. Želimo pronaći recept kako će učenicima, a i nastavnicima biti ugodno u predavanju prirodnih predmeta. Trenutno se provodi anketa za ispitivanje zainteresiranosti učenika za STEM predmete i ono što sam primijetila, iako obrada još nije provedena, je da učenici su ozbiljno doživjeli sama pitanja i daju zapravo iskrene odgovore. Nedavno sam čitala knjigu Marsovac, na temelju koje je snimljeni film, i upravo znanja iz STEM predmeta su pomogli glavnom junaku da preživi 500-tinjak dana na Marsu. Nadam se da će i znanja stečena nakon provedbe projekta STEM Interaktiv PRHG pomoći učenicima u nekim situacijama u životu, odnosno da će učenici postati svjesni da činjenice koje uče u školi imaju neku svrhu i da će u biti ih znati upotrijebiti kako, kada, zašto. Eto, zbog toga se veselim ovom projektu. Bok, mi smo članovi volonterskog kluba Prve riječke Hrvatske gimnazije. Naš klub je osnovan 2009. godine. Kroz njega je do sad prošlo oko 30-tinjak članova, a sve nas vodi profesorica Sandra Vidović. Članica sam udruge Portić i volontiram kao teta pričalica u dječjoj bolnici Kantrida, što znači da jednom tjedno čitam djeci priče za laku noć.
Ćao, mi smo onaj dio volonterskog kluba koji sudjeluje s udrugom za bolji svijet. To je jedna skupina predivnih ljudi koji oslikavaju dječje vrtiće po čitavoj Rijeci i kad god nas pozovu mi im se rado pridružimo. Neki od nas prošli su edukaciju za klaun terapiju kojom usrećujemo ljude po učeničkim domovima, vrtićima i umirovljeničkim domovima. Volontiranjem doista dobijem drugčiju sliku o svijetu oko sebe. Naši volonteri isto tako sudjeluju u akcijama socijalne samoposluge. Uključeni smo u akcije svakog četvrtka i subote u prikupljanju hrane za siromašne. Volontiramo i u školi, uređujući školski pano, organiziramo razne humanitarne akcije i prikupljamo sredstva za razne udruge. Volontiram jer sreća drugih ljudi čini mene sretnom. Naš klub volontira u Domu za djecu i mlade Oštro od samih početaka, ali taj početak je bio sasvim slučajan. Naime, skupili smo neka sredstva da im kupimo igračke koje im trebaju i kad smo otišli tamo, toliko nas je doševila atmosfera da smo se morali vratiti. Tamo šećemo sa tom djecom, učimo s njima, bojamo, crtamo, radimo s plastelinom i samo uživamo. Volontiraj i ti! See this again. I'm sick and tired of everything. I wonder if this is the end. I just wanna run away. Repeat it over and over, forcing me to remember. I'm searching for a way out. I just wanna run away. I see no escape. I'm still crushed by this weight. Just to make it through, so goodbye, realize I can't survive or I'd leave me out of sight. Don't try to find me, save your breath and believe me, it's so much better anywhere than severing our ties. The nights wallow in my hurt. I'll just keep running when I see things passing me by. What I see weakens my resolve. I can't go back now. Just keep running. I see no escape. I'm still crushed by this weight. Throw it all. Set me free because of you. I listen to what if I was around just to make it through. So goodbye, realize I can't. Zivojka je zele borgojila, zivojka je zele borgojila, zivojka je zele borgojila, zelenu je boru govorila. Resti, resti, moj zeleni bore, resti, resti, moj zeleni bore, resti, resti, moj zeleni bore. Az v ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Az opat držiha, pisak se o ledine, Južeda, Zvanimir, kralj Hrvatski.
v dni svoje svetuju Luciju i Svedomir, župan Desimira Krbave, Mratin Blice, Pribineža posal Vinodole, Jakov Votoce. Da iže to poreče, kol ni i Bog i 12 apostola i 4 evangelisti i svetaja Lucija. Amen. Da iže ste živet, moli za nje Boga. Az opat dobrovit, zdah crekav siju i svojeju bratiju z devetiju. Dni kneza Kosmata, obodajučago su krajinu. I bješe ti dni Mikula otočci, se svetuju Luciju vjedinu. Ne rasti mi granadu širine, ne rasti mi granadu širine, ne rasti mi granadu širine, već mi rasti granadu visine. Rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore, penjaću se na vrhove tvoje, penjaću se na vrhove tvoje, penjaću se na vrhove tvoje, penjaću se na vrhove tvoje i gledati milo drago moje. On mi idri, oli mi počiva, on mi idri, oli mi počiva, on mi idri, oli mi počiva, rad ljubavi koja ne skončiva. Ove libar, ki se imenuje gastronomija, pisah ja. Grišni fra Carlos Dubašnice, čaboje znah i umih. Ki ga štal bude, recite. Ako si živ, Bog ti daj sriću i zdravlje. Oče naš, iže jesi na nebeseh, sveti se ime Tvoje, pridi carstvo je. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hljib naš vsedanji daj nam danas i otpusti nam dolgi naše, jakože mi otpušćamo dlžnikom našim. I ne vedi nas v napas, nego izbavi nas od neprijazni. Amen. Šti, dijače, va Svetom pismu, da seka stvar ima svoje vrime. Kako se po dijački reče, omnia sua tempora abent. Vavik, a ki zna od kada se za Božić dela bakalaja. Moreš taj dar Božji sebi i braći svojoj parićat na glagojaški način. Pa nadu daj lačnomu gostu, s kim skupa zahvali Bogu, od koga prihodi seki dober dar. Zemidijače dobroga beloga bakalaja. S beton odriva ga peštaj i čistu odunzi gušterne ga polivaj. Svedrio manga peštajuć, dok ne zmoliš 3 oče naši. Daj ga ulopiž, ter ga skuhaj koliko ti se odijače pa rada je potriba. Znemiga.
Isuka očisti od kosti i kože i paričaj redom na ovi način. Zemi slanih srdel koliko se pristoji i ne dometaj soli. Zemi paprike, čerjene i jute, paprike stučene, ali mene. Česna i jošće i petrišimula na deski skusane. Ki ti čisto ujel dulike na dno od padele, slanih srdel i kumpira presnoga na fete zrizana. Na to drugi red bakalaja, pa onu paštelu rečeno i tako redom čini po redu. Zali sve ovo z vodu u bakalaja. I kada se skuha, dodaj malo ali puno, kako ćeš, vina belog, dobroga. I pridaj na svrsi malo skuti i šugojenoga limoncina i pusti da hiti 2 ali 3 vrutki. Sve provaj, sve kušaj i korabi će goderet pridat, a ti pridaj. A kada budete jali, spomenite se dara od Boga, komu budi hvala i čast po sve viki vikova. Amen. Popijte žmuj vina i spomenite se i mene, nedostojna grišnika, ter recite: ako si živ, Bog ti daj sreću i zdravlje, a ako nisi, Bog te pomiluje. Samo malo prostite. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Znači, mi smo iz škole primjene umjetnosti u Rijeci. Sada radimo s kliničarkom, što bi trebalo biti skeč. Ali ovo nije skeč, mi ćemo vam prvo pokazati gdje se točno nalazi. Ovo je najkraći hodnik škole. Tu vidimo otvorene obične slike. Ovo je gospodar Prsunova, jedna od naših najdražih knjiga, koju ne možemo naći u knjižnici jer nema se novaca. I za lektiru.
Evo, ovo je naša škola, tu se nalaze svi strukovni predmeti. Ali nažalost to nije Knjižnica. Knjižnica je udaljena od nas kilometar. Meni se sviđa Dostojevskog Zločin i kazna i volio bi da ima više takvih sličnih priča i romana u knjižnici. U knjižnici u našoj školi ima manjka knjiga, ne možemo kao cijeli razred uzeti svi knjige. Naprimjer, nema knjiga Stranac, što bi bilo dobro da imamo. Pozdrav. Znači, što se tiče knjiga što čitamo za lektiru već zadnjih 4 godina u srednjoj školi, totalno se ne slažem s tim jer knjige su već zastarjele i neke su napisane na starohrvatskom jeziku. I to ćemo pola nas ni ne kuži. Zato mislim da bi trebali uvesti nove knjige jer svake godine se izbacuje barem po 1000 novih knjiga koje su bolje nego bilo koja lektira. Da, čak i moja baka je čitala lektiru koju sam ja čitao. Treba mi neko, hej, treba mi nešto, hej, želim da znaš, trebaš mi pomoći. Kad smo bili mlađi, mnogo mlađi nego sad, tvoje romane i strikove čitali smo rad, ali ti su dani negdje davno ostali, sad ti bez popisa valja čitati. Može li se promijeniti to? Osim gosta ima još novela 100. Mogu li se u školi pronaći knjige koje je lakše voljeti? Život nam se malo promijenio od tad. Do knjige koju želim teže mi je sad. Lektire jesu dobre, da nije u tom stvar. A ti se strana dobrog romana na papiru, to je da. Čujte sad, nedostaje nam slova. Kada želimo čitati ili pati novića i smijat se na Ioneskove stolice. Pomognite i nama, molim te. Kad smo bili mlađi, mnogo mlađi nego sad, mnogo stvarima nesigurni, nismo bili tad. Dok ti su dani kakvi davno nestali, sad ćemo se sami mi za knjige boriti. Jer čitać želimo, stvarno želimo mi, reketa i breka na policama vidjeti. Zločin i kazna na ekranu kompjutora, zločin je i kazna. To je sve od nas. Hvala vam na gledanju, pozdrav iz Špura. Nadam se da ste shvatili dvije poruke koje smo htjeli reći. Prvo, bili bismo htjeli bismo da nam date više slobode u biranju lektirnih naslova. I drugo, ako ste u mogućnosti da svaka knjižnica nam pošalje barem jedan lektirni naslov, to bismo znali jako cijeniti. Kako se kaže, darujte da biste bili sretni.